sada imamo ozbiljnog gosta. In gost, in voditelj. 9 sati i 21 minut, a mi imamo ozbiljnog gosta. Tako kaže džingl, pa gost i jeste ozbiljan. Sa nama u studiju predsjednik sindikalne grupe Novog Sada, Sindikata srpske policije, dugačka titula, Nenad Ljubišić u studiju. Nenade, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, kako ste, Nenade? Veoma dobro. Veoma dobro, ozbiljno, da. Onda ćemo odmah tako i početi. Ono što je aktuelno, a što nije u nekoj vašoj nadležnosti, upravo smo i pričali o tome, ali ja to nekako moram da spomenem jer se desilo prošlog vikenda na Štrandu upravo napad na komunalne policajce. To nije deo vašeg sindikata, ali eto, to je nešto što je aktualno i što nam onako odzvanje u ušima da jednu komunalnu policajku tuče 10 mladića. Naše koleginice iz redakcije bile su i na toj konferenciji za novinare, pa ja samo moram to da pomenem čisto u vidu nekog vašeg komentara. To su, nažalost, događaji sa kojima se policijski službenici susreću svaki dan, tako da to nije ništa nepoznato za nas kao policajce. Samim tim što se to desilo tako kako se desilo, sami ste rekli da je 10 mladića tuklo devojku. Ne bih želeo da nešto detaljno komentarišem sam događaj jer u isti nisam upućen. Sve u svemu taj negativni događaj zaslužuje osudu. Smatram da su ljudi radili najnormalnije svoj posao i da trebaju biti zaštićeni od ove države isto kao i mi, redovna policija. Vratit ćemo se onda na ono što i jeste vaša dužnost, jeste da govorite ispred kolega policijskih službenika. Napada je sve više i nekako kada pogledamo o čemu se priča se uglavnom onim napadima koji nažalost imaju nekad i smrtan ishod, ali češće je to da su napadi i upravo kod nekih rutinskih kontrola, nekod, na primjer, hapšenja kriminalaca. Eto, imamo taj slučaj u Starim Ledincima od prošle godine kada je policijska patrola pozvana samo zbog jedne porodične svađe. Jel to stvarno jeste slučaj da se češće dešava u nekim rutinskim kontrolama napadi na policajce? Pa naravno da jeste, zato što je rutinska kontrola takva kakva jeste. Odvija se maltene spontano, nije planirana, a bilo kakvo hapšenje ozbiljnije, nekog ozbiljnije kriminalca, da tako kažem, se danima unazad planira. Tako da sve ide po nekom planu i postoji plan i za, ne daj Bože, da nešto krene po zlu. Međutim, napadi se najčešće dešavaju, kao što ste vi rekli, prilikom neke redovne aktivnosti od strane policijskih službenika i nažalost oni su sve veći i veći. Kad smo kod tih napada i neke statistike, izveštaj o radu MUP-a Srbije za prošlu godinu kaže da ima preko 1800 krivičnih dela napada na službene policajci, da to najviše u proteklih 9 godina. Raspolažete li nekim informacijama od ove godine? Postoji li porast? Pa s onim podacima s kojima ja raspolažem jeste da u prva 3 mjeseca 2012. godine izvršeno je 469 krivičnih dela nad policijskim službenicima prilikom obavljanja službene dužnosti, to je 156 napada u proseku mesečno. Što se tiče protekle godine, ta cifra je bila 142 napada mesečno. Vidimo da se taj negativni trend iz godine u godinu, nažalost, je sve veći i veći, s obzirom da negativni trend raste, a naš poslodavac, to jest i ministar i ova vladajuća ekipa, mislim da iskrenu volju i želju za poboljšanje statusa i poboljšanje položaja policijskih službenika nema. Sad hoće li se nešto promeniti u tom nekom narednom periodu, ja se iskreno nadam da hoće. Ali što se samih napada tiče, 25% napada, od tog ukupnog broja 25% napada se dogodio na teritoriji policijske uprave za grad Beograd. Druga policijska uprava u Srbiji jeste Novi Sad, 9%, 7% je u Šapcu, 6% je u Užicu, a 5% je na nivou ostalih policijskih uprava u Republici Srbiji. Ali što se tiče samog tog napada na policijske službenike, u ovom periodu imamo 67% na ometanje ovlašćenog službenog lica, 25% je sam napad i 7% je sprečavanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju službe javne bezbednosti. Četvrtina krivičnih dela je izvršena prilikom uspostavljanja javnog reda i mira, a 7% je prilikom kontrole saobraćaja i 6% je za vreme provere identiteta, to je ta neka rutinska kontrola. Eto, vidimo da se 6% napada vrši prilikom
tih nekih redovnih. Upravo ako mogu tu da vas prekinem, koji su to najveći problemi koji stvarno vaše kolege imaju? Ono što mi čujemo jeste i od ministra i od drugih nadležnih načelnika da treba povećati podršku ministarstvu i policajcima. Na koji način? Šta je konkretno rešenje? Pa vidite ovako, ovo ja mislim da je jedan malo onako veći problem koji iziskuje malo ozbiljniju raspravu. Sam položaj, socijalni položaj, ekonomski položaj policijskih službenika je veoma ugrožen. S obzirom da ni ta oprema nije takva kakva bi trebala da bude, da je veoma loša, ishabana, da se godinama nije ulagalo u opremanje policijskih službenika i uopšte u opremanje Ministarstva unutrašnjih poslova, pa sve do, ne znam, loših zakonskih propisa, nepostojanja određenih pravilnika, procedura, lekarskih pregleda, tako da tematika kao tematika je kompleksna i ipak tu treba malo ozbiljnije da se radi. Mi kao sindikat srpske policije trudimo se na sve moguće načine da ukažemo Ministarstvu unutrašnjih poslova kao našem poslodavcu na eventualne propuste. Međutim, kao što sam i rekao, do sada volje, iskrene želje od strane ministra nije bilo. Naš gost kaže da se razbudio i to je dobro da bi mogli da nastavimo ovaj razgovor. Sa nama u studiju je, sad ću ja opet da kažem celu titulu, predsjednik sindikalne grupe Novog Sada, Sindikata srpske policije, Nenad Jobišić. Eto, bravo. Nenade, vraćamo se na priču od maločas o napadima na policajce u vršenju dužnosti. Eto, taj zakon, moramo da se dokačimo zakona, jer to je naravno jedina sankcija prema krivičnom zakonu. Kazna je od 1 do 8 godina zatvora za napade na policajce, a šta se dešava u praksi? Da li su te kazne oštre ili su češće minimalne kazne? Samim tim da se iz godine u godinu povećava napad na policijske službenike, to sam rezultat govori u prilog tome da su kazne nikakve. Dešava se da, ja ne pamtim da li je neko u nekom periodu unazad neko bio nekada kažnjen kaznom zatvora. Uglavnom su to neke kazne minimalne, uslovne osude ili u posljednjem nekom slučaju ovde u Novom Sadu je bilo da taj učinilac tog krivičnog dela napada i vređanje na policijske službenike uplatio je određenu svotu novca u humanitarne svrhe i samim tim izbegao izdržavanje kazne ili bilo kakvu drugu sankciju. S obzirom da policija crpi svoje ovlašćenja iz zakona, zakon uređuje neke propise u tom nekom opštem smislu, kažem opet i ti neki pravilnici su doprineli svemu tome kojih nema, nažalost ne verujem da će ih u nekom skorijem vremenu i biti, tako da je policiji su vezane ruke prilikom postupka na terenu. Šta će dalje biti u tom nekom narednom periodu, eto mi kao sindikat se trudimo maksimalno da utičemo na to da se položaj i samo stanje policijskih službenika podigne na jedan malo više nivo. Upravo to. Šta sindikat može konkretno raditi osim, evo, apela? Pa ne znam koliko se sećate, prošle godine smo imali tu neku varijantu oko promene, radili smo nacrt izmena i dopuna zakona o policiji. Sindikat srpske policije nije dao svoju saglasnost da sadašnji zakon o policiji prođe u skupštinsku proceduru. Međutim, eto, volje ne postoje od strane ministra, to je progurano u skupštinsku proceduru, izvršena je izmena i dopuna zakona o policiji po nekom hitnom postupku, ništa se bitno nije promenilo. Zakonske odredbe i taj neki deo koji reguliše ovlašćenja policijskim službenicima i postupak u određenim situacijama nije promenjen. Tako da opet dolazimo u tu neku situaciju da policijski službenici, eto, možda i kada bi hteli da odreaguju, nemaju načina da odreaguju, to jest nigde nisu jasno definisane neke stavke kako, šta i preduzeti u određenoj situaciji. Nenade, po nekim medijima se provlačilo to da problem jeste nelegalno naoružanje koje se nalazi svud oko nas. Vest od juče je stvarno onako zapanjujuća. Naoružan svaki treći žitelj Srbije. Jer to problem? Verujem da jeste problem. Problem bi bilo verovatno i da svaki treći legalno ima oružje. Pa to je, verovatno jeste problem, međutim, što se tiče samog, eto da kažem, povređivanja policajaca, napada ili bilo šta, ja ne raspolažem precizno tim podacima, ali policajci nisu do sada imali, da tako kažem, tog nekog napada sa nekim naoružanjem ili sa nekim tako nelegalnim stvarima. Što se tiče tog naoružanja, ne bih želeo da se upuštam u tu priču,
tu je država i rukovodstvo MUP-a da proceni na koji način mogu da izbegnu sav taj nelegalni deo oko naoružanja. A mediji, šta rade mediji? Jel mediji pomažu ili odmažu? Pa ja mislim da mediji u velikoj meri odmažu, jer eto, sva negativna neka pojava, jer pre svega u svakom društvu i u svakom poslu i u svakom zanimanju ima i negativnih i pozitivnih ljudi, i negativnih i pozitivnih primjera. A problem je u tome što mediji daju veliku publikaciju na svaku negativnu pojavu od strane MUP-a, od strane policijskih službenika. Tu se dobijaju naslovne strane, čak možete da vidite i u nekom privatnom životu dešava se da se uvek pozove, ne znam, sin policajca, ja nikada nisam čuo, ne znam, sin pekara, sin konobara, sin ovoga ili sin onoga. I onda eto, kada neko uzme novine i vidi na naslovnoj strani, ne znam, policija tukla ovoga, tukla onoga, sad konkretno u Novom Sadu vezano za onu, ne znam, svadbu što je bilo, policija pretukla mladoženju i mladu, odmah dobijate neku averziju prema toj policiji, a niko ne prikazuje onu drugu stranu, šta se desilo na licu mesta, šta se stvarno zbilo, da li je bilo opravdane upotrebe sredstava prinude i šta se u konkretnoj situaciji desilo, zašto je to tako. I onda eto, mediji taj neki negativni kontekst uvek izvrću i stavljaju taj neki prvi plan i to je veoma loše i veoma otežava sam posao policijskih službenika i nama kao sindikatu i normalno nadam se da eto, ja pozivam ovom prilikom medije da se malo više uključe i da malo vratimo te neke normalne vrednosti tamo gde su nekad bile, a da ne forsiramo tu neku mračnu stranu, jer policijski službenici su, evo sad u Sindikatu srpske policije postoje i radne grupe, okupljamo kolege koji su i likovni stvaraoci i pisci, imamo brdo primjera gde su policijski službenici prilikom svog obavljanja svojih poslova i čak i kad nisu na poslu spasili tuđe živote, donirali svoje organe, bili dobrovoljni davaoci krvi, organizovali, ne znam, humanitarne akcije, ali to nigde ne zavređuje medijsku pažnju i eto, mi ispada smo, ne znam, kabadahije, batinaši, sve ono najgore i najnegativnije u ovom društvu. Žao mi je što je tako, eto, sve se lomi na leđima policije. Šta god da se desi, policija je kriva. Da li je navijač pretuko drugog navijača, policija je kriva. Da li je ne znam, zgazio babu negde, policija je kriva. Za sve idemo policiju. Dobro, evo ja mogu da kažem odavde sad prvi utisak, niste toliko strašni, bar ovde iz studija, tako da to je dobro. Te slušalci ne vide. Da, slušalci ne vide, da, ali samo još nešto za kraj, pa ono što se u stvari najviše među građanima komentariše kada se čuje za bilo koji napad policajaca jeste kako ja da se osjećam sigurno u ovoj zemlji kada policajca istuku. Mislim da je to najviše komentara izazvalo upravo i to što se desilo na Štrandu. Ne znam, ja kažem, žalosno je da država Srbija, jer i policijski službenik i taj komunalni policajac i bilo koji državni službenik prilikom obavljanja svojih poslova predstavljaju državu Srbiju. Ja nisam na licu mesta zaustavio nekog i kaznio kao ja, zato što ja hoću kao Nenad Ljubišić. Ne, nego predstavljam to što predstavljam i sprovodim zakon. I jeste pitanje na mestu kako da se osjeća neko drugi kada policajac dobije, ne znam, kada napadaju policajce prilikom obavljanja svojih redovnih poslova i zadataka, ali eto, opet se postavlja pitanje, idemo iz pitanja u pitanje, zašto je to tako, zašto niko iz ove države ne želi da javne službe i da policijski službenici rade svoj posao kako valja i budu zaštićeni od strane pravosudnih organa i od strane ove države. Nenade, hvala na ovom razgovoru. Ja ću samo za kraj da pitam, jel policajci očekuju večeras otvaranje olimpijade i gledaju olimpijadu, prate? Naravno, pomno i sindikalci, policijska uprava, svi kompletno. Pomno pratimo sve što se dešava. Nemojte mnogo da pratite da bi se mi osjećali sigurnije i bezbednije. Sa nama u gostima, kod nas u gostima bio je predsednik sindikalne grupe Novog Sada, Sindikata srpske policije, Nenad Ljubišić. Nenade, hvala na ovom gostovanju, pa uskoro ćemo možda pričati još o nečemu. O nekim vedrim temama. O nekim vedrim. Sa nama u gostima, kao što ste čuli, bio je Nenad Ljubišić iz Sindikata srpske policije. Vraćamo se na muziku.